bambana iseli yakho le ne okay i-nucleus le then ama-nucleopods uyazi ukuthi when i-DNA replication yenzeka kuphi kwi-nucleus uyazi futhi ukuthi i-transcription iqala kwi-nucleus bese iphumela ngaphandle iziphi la kwi-cytoplasm okay kwi-DNA replication yazi sisebenza ama-strands awu-2 but then kwi-transcription sisebenza i-strand esisodwa. Only one strand is used as a template. So from istrand esisodwa se-DNA uzokhipha bani u-mRNA. Uyazi ukuthi ku-mRNA lo u-thymine awunayo. So fanele ukuthi u-thymine ushintshe ukuthi abe bani abu-adenine. If uno-adenine kanje awumbuyisi u-thymine because uyazi u-thymine aka-exist kwini ku-RNA ngaso sonke isikhathi. Uma ubona u-A ufaka u-U, okay? And then the rest bakhona uyazi ukuthi bakhona. U-C sinayo uyabuya, u-G sinayo uyabuya, u-C sinayo uyabuya, u-adenine sinayo uzobuya ewubani ewu-adenine, okay? Every time ubona uyi wena, okay? Awufaki u-T. U-T uyi-part of u-DNA. If you create u-mRNA, awumfaki u-T, uyamsusa kwi-strand usukusaka sikabani sika-RNA every time, okay? Makuno-U lapha, makuno-A lapha wena ufaka bani ufaka u-U. Alright. So lento isizohamba iphume from bani from i-nucleus via ama-nucleopods. Ikutshela kanjani transcription ukuthi u-mRNA with the coded message uzala kwi-cytoplasm as attached kwi-ribosome. Uma efika uyena kusawuyena lo, this is yeah kusayiwona this is the mRNA strand. Mayifika ihlangane no-tRNA onama-anticodons nama-required bani amino acid. Mayifika angithi lala ama-nitrogenous base pairs lawa awu-3. Same thing inalawa ama-nitrogenous bases amangaki awu-3. So azofika afike ameshe lo ufika nalama required amino acid for ini ukuthi kwakheke amani ama-protein. So ngesikhathi behlangana lo eluke efikile njalo eluke efikile eluke behlangana na you have methionine okuyini okuyi-start codon yakho kuzohlangana kanjalo beluke befike o-tRNA beluke behlanganile behlangana nobani no-mRNA kuluke kuhlangana via kuhlangana ngani ama-peptide bonds, okay? Kube yi-chain elide then sesithola ini ama-proteins ethu ngaso sonke isikhathi i-mRNA u-U u-replace abani